ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Mwarimu Lucky. Ndi umwarimu wigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Uyu mwanya aka gashuti nkakoze ndi mu ishuri, ndi mu class. Kwiga amategeko y'umuhanda muri iyi minsi biroroshye, ariko ejo hazaza birakomeye. Kwiga amategeko y'umuhanda ni amafaranga 30,000. Mu 30,000 uriga kugeza utsinze, kugeza ubonye permis provisoire. Iyo utsinzwe nta yandi mafaranga wishyura. Ariko abantu bari kwanga kwiga, ejo bundi bizaza bizaba bihenze, bigoye, udashobora kwiga igihe gitoya. Kandi uyu munsi wakoresha iminsi 3, iminsi 4 ugatsinda, ukabona provisoire driving license. So, bisaba iki rero? Jya muri telefone yawe wandike nimero ngiye kukubwira. Andika 0722 91 62 95. Kubona provisoire ni mu gihe gito, iminsi 3 irahagije, wabona provisoire ku 30,000 gusa. Ku bantu bari Rusizi, kwiga n'ubuntu. Abantu bari Rusizi Bugarama, kwiga n'ubuntu. Ni ukuza ukiyandikisha, wishyura amafaranga 5,000 byo kwiyandikisha gusa, hanyuma ukiga ukabona provisoire. 5 byo kwiyandikisha gusa please, 5 gusa. Abari Kayonza biroroshye, kwiga ni 30,000, hanyuma ukiga wishyura mbere kugeza utsinze. Abari i Kigali, kwiga ni 30,000, ukiga kugeza ubonye permis provisoire. Hama abari mu Bugarama, kwiga n'ubuntu. Abantu bari mu mirenge ya Gikundamvura, abantu mu mirenge ya Nyakabuye, abantu mu mirenge ya Muganza, abantu mu mirenge ya Nzahaha, abantu mu mirenge wa Gitambe, abantu muri iyo mirenge yegereye Bugarama, kwiga n'ubuntu. Nimuze tubahe provisoire mu gihe gito.